Anya laki din! Naimbag nga orasyo amay papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti sabali manen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, Anya laki din! Naggapo ang banay. Naggapo agad yung tsindaan man daw. Anya nga kita ginatang mo. Saluyot, sitaw, kan rabong. Anya? Apay anatang ti ginatang mo. Karni ko maa, tapno malanitan ti buksit yung agasawa. Nan, kita agman na kita anatang. Ay, sos. Nalaylay pa'y dagito yung anatang. Di ka lang nakapili ni ti presko anatang. Malam nga minan, iso medyo nalaylayan dagiti bulong tinatang nga ginatang kao. Apay nga minamalam ka ama pa nagpalingkay. Agpalingki ka iti masapa. Awan nga min oras ko iti agsapang agpalingkay, man daw. Malam laang ti pan nakasangaw. Ay kahit problemam day ta. No kayat mo ti agsida iti presko na tayong. Agpalingki ka iti agsapa. Nagbayag kayo mo't nagsarsarita ka ni Mando di taparaangan ba ni? Kasanaw, pakibiyangan na dagiti natin nga ginatang kao. Karni ko makanaw ti ginatang ko asidaan ta. Anya? Jakman amaw iti dayaman daw. Tunggal makita nak, pakibiyangan nak. Naga daw dagiti ibagbaga na. Ay na, kasta talaga dagiti awan maaramidan na akaaruba. No anya ti makita da, pakibiyangan dan. Nalabaga ti badong ba ni? Apay ko mano, nalabaga ti badok, luta. Kikimatinday ta abado ba ni? Ingka agsukat, tapno saan ka amakimat? Anya? Sa maysa, saan mo abagay ti kolor ang nalabaga abado? Tanagnisit ka. Ad-adda ang mumisit ka, no day ta ti badom. Luta? Alaing kakit din agsukat ba ni? Si kamot laang ti kaasi, numakimat ka. Ay, saan na masapol, nagsukatak pa'y, luta. Saan apod naw, akikimatan din nalabaga ba daw? Nagrason ka pa'y lang. Ala, makamuka numakimat ka. Oh, papanamaya. Mapanag iti tersina. Anyang itarami dami iti tersina. Ay kat, mapanag gumatang iti asin kan asukar mi Day talaang, timapan mo gatangan iti tersena. Wen. Isulaang mati masapol medyo balay may. Anyat lutuin nyo asidain nyo aya. Ko, madama nga glutluto iti balatong ni Sara. Anya, balatong ti sidain nyo? Ay makaparayuma. Anya? Agsida kayo mo't ay tinaimas. Tay lechon manok, wano lechon baboy, kasjay. Ay, awan igatang ni tinaimas asidaan, luta. Ay kat agremedyo kayo mo't ang agasawa. No kayat yu ti agsida iti naimas, aggagat kayo ng agsapol iti kwarta. Nagbayag ka mo't din anapan gimatang iti asin kan asukar, lakay? Kasanaw? Kinasarita nakpay ni Luta. Apay ni Lota chismosa. Nagadaw timbagbaga na kanyak. Bawal ka na, ti agbado iti nalabaga, ta kikimatain. Ken saan ka no, anaimas ti sidaan ta abalatong, ta makaparayo ma. Ay, anya lakit din dagiti kaaruba aya. Naglaing dangag dilaw. Wan nga raw, Sara bakit? Saan tamat ta pakibibiyangan ita? Ngam no apay pakibiyangan da tibiyag ta. Saan nga agpapada ti ugali ti tao, lakay? Adda talaga dagiti managdilaw. Tibiyag ti sabali a tao ti pakibiyangan da. Imbes at tibiyag da.
Kita na kita agasawa banay kan Sara. Agudong dalaki day. Kanayon da nga agudong, ngam awan mo't makukwartada. Agraraman da mo tabak na nga. Naku namon, Tate Edmundo. Nagalaspay tibado da arumwar. Nagdaan tibado da. Ay, piman da mo't ngagasawa. Nakakaasi tilang ada. Kita am rubayan da. Nagadaw tiwara. Di da pa'y makadalo si rubayan da. Day tamat ti dilaw kadakwada nga gasawa. Di da pa'y makadalos iti paraangan da. Agkakaiwara dagiti plastik kan bulong ti kayo. Kita ang pa'y bubong ti balay da. Aglat-latain. Di da pa'y masukatan mo ti bubong da. Kasano kumasukatan da? Katawan lang arudan ti maigatang da iti naimas asidaan da. Sa bagay Isu apimpi mandamat nga agasawa, tata. Anyangay da kita imulmulam dito yung rubayan nyo, banay. Tarong, mandaw. Anya? Tarong? Ay, ukra ako mati, imulam nita. Saan atarong, banay? Tarong gamin, ti kayat ko nga imula, mandaw. Moho, no siyak ti siga, ukra ti imulak nita, banay. Nalaklaka biyagay, kin nagagit ngagbunga. Ha? Aya? Wen, mamati ka kanyak. Ukra ti imulam nita. Saan kat atarong? Papanam aya? Mapanak aglaba iji karayan, Lota. Aglaba ka manan? Naglaba ka lang idi kalman. Ay nakanayon kalakit din nga aglablaba. Naurnungan kami ngamin iti mureng. Isung ado ti lalabaak. Apay nga iji pailaang karayan ti paglabaam, kat adamat gripo dito ayan tayo. Nabibiit matlaang ti aglaba iji karayan. Kan nagbiit ang mamagaan ti lupot. Ay na, isumit laeng no dito ikan nga aglaba, Sara. Saan kan amapan iji karayan? Anya? Kalding mở chok ko đờm ba này. Wen tata, agtarakenak man iti kaldeng. Apay kalding pailang ti tarak naem. Baka kumaa tadadakal. Kalding laeng ti kabailak ataraknen, tata. Nagkutong pa na dyan ginatang mo kalding. Di ka lang nakapili mo dyan. Ha? No sakti si ka. Baka kumaa ti ginatang kao. Tapno dakdakal. Ken dakal tao ti maganan siya no ilakaw. Tata? Agpanunot ka mo sa paminsan banay. May mayat ti baka atarak na ngamday takalday nga kaslag saraw. Anya laki day. Nagsapa kamot den arimwar banay. Sa dino ti papanam. Mapanak agtrabaho, nana. Alas 6 pa'y lang iti agsapa. Mapan ka nagtrabaho. Anya nga oras ti trabaho maya. Alas 8 iti agsapa, nana. Alas 8 mat gayam iti agsapa. Di uray mapan ka iti alas 7 kat mabalin. Saan ka amala daw iti trabaho? Ha? Ay, sumarot ti kayat ko nga oras sa papan ko iti trabaho, nana. Wen, ngam na sa palauna iti alas 6 apan nagtrabaho. Idagla daw mo matbasit Ay, sige, nana. Panawan ka ba? Ay, mabit laang banay. Ada ka di pa ibagam, nana? Saan kan sapay ang nagdigos? Agdigos ka mat amapan iti trabaho. Madlaw iti buok mo saan ka nagdigos. Ay, nagdigos sa kiti parbangon, nana. Saan la madlaw, kaputan, na magaanan ti buok kaw? Kasla saan ka mat nagdigos? Nagangragday ta buok mo.
Si kamat ti masabat ko, Sara. Nagkapam? Ay na, napanak gimatang iti sardinas, Mando. Sardinas? Si dahin ti asaw, wenno pusa? Ha? Si daan mi akan nilakay ko. Ay, anya laki dahin. Piman kayo magnyagasawa. Gumatang kayo mo't ay tinaima sa si dahin yaw. Ipatpakan ko lang iti pusa dahi ta sardinas. Anya? Nay. Sapay, daytay na lakalaan nga klase ti sardinas dahi ta ginatang mo. Ay, saan naimas dahi ta, Sara? Ay na, dahi talaang ti kabaulak agatangan, Mando. Anya nga iti serserbi nila kayo mo agtrab-trabaho iti opisina. No saan kayo mag sila iti naimas. Piman kayo talaga, Sara. Ay, apay ngay, bakit? Anya nga apay ngay. Why? Apay aya ba ni? Anyat pa kasiksikuram aya. Dagiti ka aruba, tunggal makita dak, dilawan dak. Ay, di mulatan ikaskaso na gita a klase ti tattao lakay. Agtrabaho kakit di iti nasayaat. Awan la ti maararamidan da gita a tattao. Laplap dakla ang tibagay kasumong bat, bakit? Ay na, imbagak mo ten adi mo idan pampansinan. Di mon maliklikan da giti tattao ang nagalas ti ugali na. Pakibyangan da amin a makita da. Ngam di da mat makita ti bagbagida. Uwan nga raw, bakit? Ay, kunamlan, perfecto da ngagbibiyag dito rabaw ti daga. Rimor manan dagiti agasawa. Papananda nga tamanan aya. Kanayon da arumwar. Saan damot nga ron nga agsuksukat. Iso akanayon tibado da arumwar. Piling bak nang mo dagiti agasawa. Nalabay tamapandamanin agudong. Ay, inal daw lakit din ama panda agudong. Anya laangan nga itar aramidon da ijay tiyendaan. Agpasya-pasyar siguro, Ado na amin da itangar aramidon da. Imbag kumamot ano ado ti kwartada. Kanayon anatang ti sidsidaan da. Uy nga raw. Tunggal masabat ko ni Banay. Natang tilinaon di market bag na. Ha? Talumit na nagdadak ka lababoy dahil taginatang mo, Banay. Unman daw, imbagla atarak na. Jay kumaboryas at ginatang mo. Tapag isunto no dumakal. Malugi kang agtarakin no dakkal ababoy taginatang mo. Ay, ayos lang man daw. Agsaysayang ka lang iti kwarta. Imbag kumaano ado ti kwarta yung agasawa. Ha? Inton maminsan, usaran ti panunot mo. Saan ka? Basta gumatang latan. Urnusin niyo mo dati magbagi yung agasawa. Awan pinasaya at nga ramid yaw. Nagadumot ita tao di tabalay da bani kan Sara. Ngagpaisaw. Nagpipintas pa lugan di nakaparada di taparaangan na. Agpaskin laki di dagiti agasawa. At danangag ko nagungik ababoy iti parbangon. Nagpartida laki di iti babaw. Itaman pa'y anagado ti bisita da. Napnomat ang tilugan di taparaangan da. At dapay di ta tilugan ni congressman. Anya? Lugan ni congressman? Kunam? Luta? Wan, saan lang ang alugan ni congressman yadda dita? Anya pa'y? Luta? At dapay dita ni mayor. Anya nga itar aramidin dagiti politiko dita balay da Sara. Nay, da kayo matgayam, Lota, mandaw. Banay. Apay anagado ti bisita yaw. At dapay da congressman kan mayor. Ka,
Awisin kayo nga may dita balay no madamdama Pakibagayo matan kadagiti karuba tayo. Mapandamat makipangan dita balay may. Ha? Ay, wag, sige. Bapan kami dita balayaw, inton madamdama. Nagaduti tao. Nagaduti makan, lota. Wan nga rod man do. Kaslapaskan mo tan tibak nang ti mapaspasama. Wan nga rod. Kala at day to'y apanagpasken da Sara ken Banay. Nay. Dangalang mo't iti mikropono ni Banay. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat. Kastamatan, kindi kasinsin ko, a congressman, ken uliteg ko, ani mayor. Ha? Kasinsin ni Banay na congressman? Kan ulitag na ni Mayor? Pagyamanag launay, ti tatarayaw iti kasangay ko. Kadagiti amin na dimmaray ita, maikan iti sangaribaw. Ay, agawit tayo, kababain. Unang paiso, kababain. Inuy-uyaw tayo da bani kan ti asawa na. Ngum adamot gayam kabaulan da iti biyag. Nagsimple lang ti panagbiag da. Uwin nga paisaw. Anya pala aramidin tayo. Umanaw tayo. Tanay, kababain. Ay, di kayo pumampanaw. Tata, nana, mandaw, luta. Agdaw, iti sagsasangaribaw. Ukwayon. Kababain, Banay. Inuyaw ken dinilaw da kayong agasawa. Madumag gayam ti kwartayaw. Wan nga agpaiso. Mababain kami kada kayo nga agasawa, Bani. Pakawanan da kami, Banay. Nagsimpli kayo lagayam nga agasawa. Ala, di yun panunutan day ta. Tinapatag kat nakaamiris kayo. Saan arumbang akidngan tayo ti pada tayo tao. Dakas nga ugali day ta. Nagsingpit kayo nga agasawa. Uray na pinaspasakitan da kayo. Kit saan kayo abimalas. Nagululimag kayo latta. Dakas nga men ti agaapang agkakaruba. Iso asaan kami na nagtagtagari. Agpipin na tagtayo ki day agkakaruba. Liklikan tayo ti dakas nga ugalay. Ulitan mi ti agkid daw iti pamakawan kada kayo nga agasawa. Bane, Sara, agsingsingpet, ken agbalbaliw kami. Leksyon da ita, kadagiti nalaig nga dilaw. May mayat pa'y gayam ti panagbiag jay tao ang madildilaw. Iso na sayad may, ta nagbalbaliw kayaw. Anya laki din aya. Mala, papagayam. Itan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritan iti biag, nga intay pinaulwan. Dagiti managdilaw. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Tia Tena Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdenggay. Siyak ti kayak na, saan kat asika? Siyak ti kayat na. Saan asika? Agraraman ka. Sika ti agraraman, ampang ka a babae. Mas ampang ka, babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasam tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam Hindi nakagabon! Awanan ka itibain! Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan! Awan mo't gayam underwear mo. Ay, buisit ka! Adang tulad na oras mo kanya! Jajay!
Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabo kayo kid din iti paraangan, kat linabusan nyo pa'y. Gunggunana, ti amo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Ha? Anyat nagapaan nyo ngamin na ya. Isuka no ti kayat ni Piolo. Idento ta agdada ta asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Ha? Anya, ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, rom na ikanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni Nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon, ng paginagawan nyo pailaang ni Tata Piolo a Hawaiano. Ay ayatek nga ron ni Piolo, anak ko. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, rom na kaipaspas ngay kapailaan. Crush kon ni Piolo. Ha? Imbabain nakyawanan bain a Janice? Balsak yang pang ababaay. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Ryle, da kwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay ko, tapal tugak yawanan bain a Janice. Anya? Ay sus! Dakas day ta apang panunutin nyo, nanang. Paltugak jay ngiw-ngiw na, tapno agsardengan asumanaw. Imbaga nakiday, nga isuti kayat ni Piolaw. Anya? Apay, iraman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiano, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God! Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam di artista ngagnagan iti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kayat kamat. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailaan. Saan lang nga dadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Wow! Pandesal! Maiste, pimandesal nga abs! Mabalin mo mat niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Aprusa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan. Aniya? Inaprusam lang ti abs ko? Nasikugan kan? Siguganak man, Piolo. Aniya? Piolaw, may ka, dito'y balay? When, Julian? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo ta, Julian? Kaya't kulaw na iti makisarsarita ken ka. Talaga? Kaya't nak ama kasalita, Piolaw? When, Julian?
Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artista ngagnaga ni ti Julian Santos. Talaga, Piulaw? Ay, naagyaman ak. Ay, agbagay tangarod. Nataer ka, kan napintasak mal. Ay, sigurado, nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Anya? Oh, sikat talaga, Jody Ann. Mangrabraba ka? Ay, nasaanak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann? Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adu Ha? Kuha. Ay na. Sana kaya mon ama kaanak iti ado. Gaputan na magaanon. Anya? Naghat talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, katimbaga na nagpintasak. Nagraraman. Kung kunanalaang dayday kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judian. Imbaga na pa'y kanya kakaropro-pak di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na. Akarup-rupak ni Julian Santos nga artista. Anya, talaga adi mo kaya ti agpaaba kanya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siyak ti ayayatan na. Saan kat asika? Agan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolo. Saan kayong agbagay? Da kami dagbagay. Anya di kaya't mo mapasama kita, ha? Ha? Si Kaman, di ko na nga takot kabutan ka. Over my dead body. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judian. Dudurugin kitang buhay. Ay, anday ko. Dinanog nakgaya, ma. Daytoy fight. Ay, anday ko manan. Anday ko. Nakabalasak matlangan kan ka, Janice. Anyat kit katawaam, nanang. Itay ka pa'y agkat katawaam. Yahay! Nakabalisak matlangan iti panang labos kanyak ni Janice. Cheryl, anak kao. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko ay rupa na. Oray lang na bangking day bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanuki din ti kayat ni Piolo nga sawaan. Ha? Neman ang tata Piolo, tinagapaan nyo. Isula ka na yun nan, ti pagapapaan nyo. Naghap nga may ni Piolo, anak ko. Nagbigsa ti karisma na. Isom na pailang, kasla masiksikogan ka. Anya? Anya pa'y lati araramid ang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh! Oo, apay nga umiisom ka. Di na ka di kayat nga asawa. Nabintasak mat. Nagbanglo akpay. Wow! Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan. Anya, pangbabae da ito a shoulder bag. Basta, kursonada,
Kayat ko nga may di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, uray day ta miniskirt mo. Kayat to ti color na. Color pink. Anya? Kursunadam ti color pink, Piolo? Well, Janice, nagragsak tirik na no makakita kiti color pink. Anya? Siya kung ti mga sawakin ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga kayat kan apakiasawaan. Oh, diyak pa'y nakasagana ang asawa, Julian. Sa may isa, diyak kaya ta babae ti gasto si ti pagkasaran. Ado ti kwarta, ta may saag nga Hawaiianaw. Imbagak latikas jaya, tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piolo. Aha! Wow! Nagpintasan? Anya? Day ta sandal mo, Judy Ann. At da sabong-sabong na. Ay uwan. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay, Piolo. Apay anak ko na akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maayayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutex mo? Ay na! Bagbagay mo launay ta cutex mo nalabaga, Judy Ann. Ay, agyaman na, Piolo. Sana naka-cutex iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo anagawid, nana? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adda aya kakuyog ni Piolo ang nagawid, Romnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kanla nga na ti baknang. Nalabit akaanakan na dyan nakitam akakuyog na. Sa apay la kumangarod, takaanakan nang agpaiso jay kakuyog na anagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Romnek? Naka-holding hands na mata magmagnananang. Anya? Kunagnudi ka nagparang kanyang, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiw akon kan ka, Paula. Ay, no. Kaya to, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlang, Paula? Siyempre mo't amak, chow. Madandanaga nagpagit din. Amkeng no saan kanyag parang kanyag. Sakbay agsubli akijay Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagan? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo ka di mo tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Romnek. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Romnek. Jak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida-itay anag na. Kit nagmaya ti panagkinni-kinni ni Tata Piolo. Ay. Api nga katawa ka? Basta, makakatawak. Agkatawa ka mo't ano kayat mo? Ha? O sige, agkatawa ka mo't kan Romnek.
Apan kayo, no agpaiso ti atap ka. Manipod simmangpod jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manumatan arumwal. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasirama nga min dagiti tawad, tapno makitak kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann! Anya ti aramidem ditoy? Shhh! Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara dito'y balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Tamangan numabulilyaso ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimrek da iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di tauna. Anya tararamiden nyo diti sangwanan ti Ridaw, Janice, Julian. Nakabraka? Piolo? Ha? Kukwa. Bakla ka, Piolo? Kukwa. Awan. Baklag ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diya kaya ti bakla. Kukwa mo, Judy Ann. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gapo talalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng tayabag ti jowak. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Uwan. Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan, may. Maragsa ka na kamakam mo ka na kayo, Nana. Ay, jaglaim pagarup abakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mat nga rod. Bakla ka mat gayam. Ay, huray siyak, Piolo. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tilangam anak kabra. Ani halaki dyan. Yay, hat lulo apagapapaan yaw. BK mo't gayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Mala, agkapya kayo kidain. Saan kayo ngagapapa? Kabsat Judy Ann, ken kabsat Janice. Tada kayo mutlaeng tiyag sayaan. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Hat Lulo! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idikalman. Kasta, kat manungay pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti Tayana iti huweting. Agasam? Hay, sana all ko nakmanon. Wan nga ron, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mangabak tanto mat. Saan pa'y nga ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numerom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adda na, mare. Sakpay ti kunam. Ngig mo nga rodan. Tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, adoy. Sanga gasot ti taya. O sige, uwan na, umay ka. Umayak sa ngagpayso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpilresak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam. Taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Awan niya, titayam luseng.
Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalalabay iti day ta numeram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutan at inumirog ita. Sapay la kumata iso ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, inyamat numeram. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy, sa nga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalang ngay. Ay, wala tata. Itikas na. No mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, bati kayo pa'y. Indak pa agpataya ay daya. Anya kamutin milang. Among nga dain sa anguin na po'y. Ngam pinanawam, kapulang iti panagtayam iti witay. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga dain sa angkaw. Ay na, kinaad-adik mo iti witay. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawampay na puota ka na nga baka iti witay. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawan na itan, inamay. Upat na tawanan, tinapalabas. Aging gaita, dayay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte miti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Agsaysayang ka lang iti kwarta, No day itay miti inal daw, kiinggatang mo iti sidahin, di nasaysaya at pay. Nabsog ka, Gayam Darwin, mangtag kamutin ay ti balato may. Uwan nga rod, naimbagpay kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami matan iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mati pangabakan may. Malalang. Antaw ti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata? Dahil talang di may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumaray. Inta sa pulon nila kay Pedrin. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abali? Tagawid kami matlaang madamdama. Ay, una. Agur uray ang nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray da, nana. Adda kami laang mat dito nga agur uray itilabas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya? Ay, sabagay mat kitdi Mala, urayan nyo nga raw. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami. Apay, talaga kadi-adimon maliklikan dahi ta abisyom. Sika, Milaing. Anya kamutay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag, siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganantayaw. Day tamit yung nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso tanak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka lang kuman lakay. Saanin ang maulit pa'y? Saanin ang maulit pa'y nga? Intong bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya tilapas. Ala, huston lakay ko naktumo. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaan. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan kay di rabi Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang tamang abaka. Una yan dayjay nga asawang. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalas sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw.
kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mga ba? No maminsan. Ay, kawan. Kas jay lang na ito. Sugal ka ngarong pare. Huwag makidiya. Naimbag manging ka pare. Saan ka maabis magtay ti meeting? Ay, awan pare. Sa anak na isang iti kakastabanag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasayaman pare. Kasla baliktad mo. Saan ka na isang ibaga mo? Kasla ipatay na mo. Saan na makatayon? Ay, naku namon pare. Podno day ta nga imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Day ta nga rod kay. Awan pa'y pare. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan day ta panagtaytaya na. Mawanlat ta. Na ito lang na talaga day ta. Waiting nga day ta. Anay! Mga anay, kunak! Takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anay! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yay. Itayak pa lang nga sumanawa, mga anay. Nakayaban di anak tang. Tamangan tayon. Day tamo lag, sumsumada ter, aramida mo. Pasensya kan lakay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisina. Ag sumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid ni Milay. Nalabsag itay jitirsina ni Bagag-ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok norurahin damanan nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiti ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtipalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na yung araraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama paray. Ay, huwag nga raw. Mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi paray? Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, maray. Napungkit ti salbag atayak. Ha? Agasam, 7-10 di tinayaak. Ngam 7-11 ma, trimwar. Ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao ngamin no kas di nga amuna nga imayak nagtaya. Rurud kon. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka? Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laang. Sayang! Ano talaga asaan ka nga balbali o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak, gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakal. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mati pabasulim may? Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naituran
Turturod mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay, wala. Sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mat siguro akasta, Mare? Si kakit di mat. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitin na itisina. Ay kayat ko ah. No agsina kami. Ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Abay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpata kay balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamat. Saan, Maray? Amok anagawid na ni Jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang di bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso naman tayo. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak mo tamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya lang ti may baga dagiti naganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numerom. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga ka ba ilak asaan ngagtaya? Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tahuiting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas dagtaya iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalatan naging gamamwam no niya tilabas. Mabaling kalimit ay ati kasta. Adda asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti wideng. Malahos ton tata, naplang tilapayag ko. Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Wan, Mare. Iturturod ko ti mapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumatin alawas nga awan da dito'y balay. Kailiw kumatin ti anak may kanti asawa. Nakaskas daw ah. Si kakit di mo't, Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngamday tahuiting aday ta. Ay, katuan mat namin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surut ka kanyak. No kunak nga agtambayak pa'y makitambay ka mat. Anya ngay ita, si kakit din ti pinanawan da. Manipod ita, jak kayatin asublyan day ta ahuiting, Mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ang yaman tanti kastay. Apay nanan, kaslad na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, ti ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, ang yaman tanti kastoy, aya.
Kinakabaw yung iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang matayo nana. Ha? Una na, kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan yung. Aniya? Naimbag lakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun laang nana. Sige, kayon. Sublian nyo, di nalipatan yung itlog. Ang mga nuin tarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan malipatan na pa'y. Anya, una yun na kinakabaw. Iso na ibagakin kwa na, imbag-lakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jak lamon. Anya? Awanan no malipatan na pa ti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay, unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas na talaga ti ugali na di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kitwin amom ka di. Kasta unay ti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no uray ni Bakat Silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amanga no malipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaran na akla dahi apurita at tibabag ti awanan baing. Sana nasayaga yung araramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Nung mabalin, bagbagaman mo ni Purita nga asawa. Ibaga, masaan nga umanuyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo ngayon uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapoy ti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha. Kaslasaan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni baklakan ka. Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang aguyaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kanla kay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak ka talaga. Hoy, Purita. Di ka man naguyaw wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan diyang kabaw niya. Ubingak pa'y, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga ro, ti masakbayam. Amok ta sa anak nga ron nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nasyak ti makalipat nga asawa ka. Itanya pa ti maramid kuking ka. Anya? Pumanaw ka, hindi mo ka ti makaraman. Pangasain.
Abot sa tigas na, Papaya, jambas na baberukan sa tsukos na. Salbag kinay. Nay, apa yung tatang? Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kay laturumpong atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Tayo man salbagan, tsukos ka. Una yun akinakabaw dayta, tatasursurando. Ay, una yan. Dayta man ang tsukos dita ulo yaw. Hay! Alay, huwag kang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At sabo na kayam na sa ulaw. Ay, salbak. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang kinakabaw mo. Aya. Makapaulik kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw, tatang. Hay, awan mo alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalas na talaga ti ugalay. Daya purita. Nakauyaw. Ikawan, oray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka na. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyaw na niya babae. Oray si kagayam. Ay, saan lang adata ti inuyaw na. Ado tayaw. Amom ka day, nga oray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaan. Oray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaan. Siyawanan ba na babae? Tawanan ba na talaga Kunam lano agnanayon akasjay titawon na. Iso pa yan? Ay, sapay la kuma. Tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya, si Kapurita. Nen, apay akas tamad tan titabas ti diram si kabakla. Una, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay jay ili. Anya? Hoy, sika kisayan man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kin lalaking agkabaw, katkatawang kidye. Day tamad lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo, no at katawaak idang kat saan mat asika, manakidang kamat, sikat ti salbag. Anya? Uray sikan sa mga min kaagkabaw kansan, iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha? Agbibisin ka na pintas, kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan bain? Hoy, sumardan ka na. Ang mga nadyak malapdan tirik na kanya. Patungpa ka kung naktumad. Kita kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunambatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tungpa ka, may sakamat akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo hindi Bika, ito animal si Kanga. Oray po utam, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, nya tirik na ti makatkatawaan. Awanan ba in talaga dayjay? Sa bagay, no anya ti araramidam iti pada matao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Iso abay ang laang mare. Panawon ti makaamo kenkwana. Imbaga magkinggan ba kahit agumatang kayo di bugong? Kung di ka magimatang. Wan kayam anya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan magit. Wan nga agpaiso.
Jakmet lang nalaglagipan. Aday ta, agkabaw kamot tayo. Uray maminano ngay bagakin ka. Malipatam latta, salbag ka. Ay sa anak nga kabaw, buyong. Di mo ibaga tikas na. Nagkabaw kan. Nita ulitan pa lang. Kaya't mun sakit ti makaraman Di ka makapungtot ta si ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot langin king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manodkod. Si kamot gayang, mare. Ni, si kamot gayam kumare. Wen, siyak marun. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay. May samot dito tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na. Imunan? Ay, nalipatak nga rood kumare. Ay, una yun. Jakmet la nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay, unay daytan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw anya. Nalipatak laeng. Ngum sa anak akabaw. Sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, makapungtot ka matan. Anyakit din akabaw ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan, ti may sa tsinelas mo. Ang mga no sa bali adalan, ti sinurot na. Noan yalauna ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti inbaga kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa aparis ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga day jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawon nan tumod ngamin amin nga adakabaw na. Anyangay ita, nairaman lang nga raod. Ay, hustaw! Tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Tai sumammat ti katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita ti masabat ko Nakasukat. Ken nakapostura. Adan sa akin di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam? Awan bibiyang mo no sa dino ti papanak laan. Na? Nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mon sa akin di bigbigatan kay ti tungpa. Nagsayati sa ludsod ko. Kas nakit di sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Anya? Mapan ka umatindar iti birthday? Kasta ti kawis mo? Itay adayuwak paiking ka. Kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kidi. Ngam, kasladan sa nalipatam Anya ti bagbaga? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ay sus, wanang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon Purita, agkabaw kan. Awan pa'y 50, ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawin ka 60, di nakarkaron, baka awan to pantimon. Ano niya? Salbag kiti kasto. Salbag talaga. Ne, aping agong ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak Sika ti makagapaw. Ne, anya ka din day Ay di ka malagin di day. Salbag ka giday. Amin mo't ti napapanak. Sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik dagiti tattao dito'y lugar tayo. Apay pudno, anapang kay J. Iling awan underwear mo. Isaw ti bagbagada. Nakita na kakanong agkayang-kayang nakalugan iti tricycle nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga awang kanumanin bram, arimwar.
Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanaguyaw mo. Salbag ka ba, bakatan? Pay 50 mong kastan ti panagkaba mo. No nakauyaw kanto mo ngamin. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay, ikarik saanin ang maulit ay. Ikarik nga. Aramidem, saan mo nga'y kari-kari? Dayta, ti adal king ka. Iti dayta pa nagbakit mo, si ka, Purita. Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Napiyapay kadakwada at, adi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipata mo. Makikita, ay apaw, nagaramig kayo iti unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa yung mutunay abakit? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, nang niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Iso ngay mulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Taaming araramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Ulan kumarin, kat pakawanin na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na kumanga? Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw iti pamakawan, kadagay babakit, kanilalakay ngay uyuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, nukalpasan ti panagkid daw mo iti pamakawan, kaya ti sumo ti panakapukaw na iti pantiis, ti kabaw mo. Isumapan kan, salpag ka. Nakuyaw kan tumang amay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anialaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.